عەبدولحەمید سلێمان نەک هەرکەرەکە و نەژی فرۆشکارەکە دەوێ بازارێدا. لێبەلێ ئەو بخوا مامۆستەیە و 28 ساڵ ji temenê xwe di dibistanên seretayî de qedandina. Piştî avakirina rêveberiya Xweser û sepandina rêbazên Kurdî li ser dibistanên Rojavayê Kurdistanê, bi hezaran mamosteyên mîna Abdulhamîd ku şensê wan di xwendina zimanê Kurdî de tune bû, mana ji derveyî proseya fêrbûn û perwerdeyê û ji neçarî karekî din dikin. Rastî ev 28 salê min ez karê mamoste dikim. وقالكي تعب وزور وزحمتي مديد باش تيقوا احداث شيبون وضعي هات سوري ستم شيبون زماني كردي وزماني عربي زماني عربي قالك ام تدا جيركن زماني كردي ام بشكي تدا خلصن جبيكي ام شبكن ام شن امانه دربه امان دربه ام وضعي معيشي قالكي زوره ام هاتنا ام داكتنا فاسوكا الجم فاجاميرا ام شخوره كاردكن وكاري يومي وقلك زحمة براستي. مامۆستا عەبدولحەمید bi sirbilindayî dibêje ku di heyama 28 salan de bi hezaran şagird ji bin destê wî derçûne. Lê di heman demê de jî bi dilşewatî dibêje ku cihê mixabiniyê ye piştî vê ezmûna dirêj dîwarê fêrkirin û perwerdeyê de bi sedan mamoste mane ji derveyî dibistanan û karekî dûrî erk û rola mamosteyan dikin. 28 sal راستي ما قالك زحمتي جيت وما قالك شاقرت بيش خشتن طبعا مهمه ما ابو يعني مهمه مستوى عالمي بشكل عام يعني ما قالك وهنا قال جوا ابونا دكتور وابونا محامي وابونا مهندس وقال لك جوا بيش كتن بس اللي مخابن افكاري ها كم افكاريها قال كي بشكي زحمتها شاقرتك وري مثلا ما بيني بي وضعي هذا انه ما مستوي تخام مثلا تعبيده بلندا ومازنا وما مستوى دبيني قد في كاري هذا كي راستي قال لك جي از بخوا جي مخابنيه بگشتی موچین مامۆستەیان لە سووریێ ناگهێژە $100 ئەمریکی. لۆما کەسێن مینە مامۆستا عەبدولحەمید یەن کو تەمەنێ خوا di xwendin û perwerdeyê de qedandina û bi sedema wilojî fêrî tukar û pêşeyên din nebûna, da ku malbatên xwe birûmetî xwedî bikin, neçarin karekî wiha bikin. Dilovan Çeto, Kurdistan 24 Qamişlo.